Masih sulit nata atau masih tanggal itu yang bawa kesenangan ada dari mana lagu tentu durasi kemudian hari untuk tentang ini bisa disediakan untuk pernyataan untuk dan kemudian masih yang mulai bah tanja air masih percikan nah itu yang menjadi nyanyi loje kalau masih yang hajat tanah mau apa orang menyanyi loje masih yang akan sang di memang di mana silang di mana su jadi dia orang di zaman kalau kibon dah sampai siapa pasti kembali dengan sa siapa mari jadi apa nanti kita paham apa mari jadi kalau mereka dengan laku konsep itu power itu sosial media itu jaga sosial media itu produk tahu mereka ada yang warna segi itu berasa panjang ramai jangan makalah sejalan lagi berusaha sesuatu jadi dia masuk dalam mayam sesuatu dalam mayam sesuatu baru. Saya Licypriya Kangujam tentang mayam kami dari mana tentang kau mungkin kerja ini. Saya Licypriya Kangujam si 2018 lagi mari kompetisi orang ini mari environment ini kalau mak terjadi kau lebih baik climate change asli mayu kerja terjadi hari ini kerja itu kalau ini hobi masih lik kerja saya presiden dengan sosial media punggi ada mantor itu dunia itu pun mungkin kami mungkin hobi kita bersu oksigen concentrator kayak apa India ni bagi awam mungkin oksigen itu mana oksigen concentrator itu guna kunci dia akan termulakan sumber dan makhluk muka dalam keadaan maruana ekonomi mau sangat nak kita kita sudah berkomunikasi sudah makhluk muka mapam kia asu warga pengalaman kerja saat ini. Pada maruana pada tahun 2019 dah United Nations Climate Conference dah COP25 juga lepas konferensi dah Spain itu apa konferensi sama dah jam nak anak pamona yang nak kiba itu kiba UN itu pemerintah climate change itu apa environment kan berjalan dengan berjalan dari sini walaupun tapi dan kerana mai pak jam terjebak sedikit itu belum nanti 2019 dah World Champion Peace Prize kami Rising Star of Art Day 2019, Global Side Prodigy Award 2020, International Women's Day Award 2021, Amasung Ian Pusho Award 2020, asini semua award yang berkembang dalam. Amaroda jam dengan poinnya 54 Voices of the World 2020 itu enggak yang mati boleh pak new jangki ini enggak saya Licypriya Kangujam su jawab pangki. Hari itu membuat juga kenpang ba untuk voice itu jangan boleh buat itu new jangki ini juga masuk amannya. Amaronda Licypriya lepas utara ini ba sehingga poin satunya apa itu lepas anu itu sehingga masuk India lepas kayak ini macam sehingga dengan wali sahaja magi lepas sehingga itu ni mana tanda jadi hai dengan karena kita muda ini sih itu hari sekarang kita sih itu macam ni itu ni yang saja dengan mata mata United Nations Secretary General Guwahati Manipuri Social Organization jamu masa hari ini sih kami wali sana kita masuk mahal kami pun tahu bagaimana kita masuk lagi. Amaronda
United Nations Forum da masi phawda kariba wafam hongdokiba karimu yamna maru issue da wama kiba speaker sing da kwai na hawi adumba misaka masu wei ni ko isang Licypriya Kangujam asumna lakba journey sida kasi su ne ko da jachilan jamna thing ram han ko su Tajmahal ki hata ko Tajmahal ki manida abo ko thalaba adu musakam sing ko da na kung su thaw do na masi ekon jamni kai ni ni hebo wapam maga thammaga thagat ba tweet amakan ako India ni media sing da na ngak suga matan kawalan ki musu kudak da hari ba ulusan thalaba as manida jamna ko ki to ba le ba ko ki kudak ki aduba jamni thagat na ba aduba Pokok norma ka dalam upang ki, ojo kucu asal melakna, mangjama hakta awal tahu sudah mati upang ni ojo koina untuk. Masih ada ni beri masih koina cari kisi koina, abatang unana wahai untuk pungku menaruhi tanja lagi masih koina dari umamta mati upang mana mana mati mani mungkin sudah mani mungkin sudah mungkin sudah, aduh koina Isya kita nak jadi nak kancil kemudian masih main pak oiru hai ni kena short mana ni jamu sun kita orang kita kena blessing sama kena pido adu kau ni kau sun namanya ni kena pada sidang sama orang sesinja ni mana mana itu kita nak saya sini tang ni jadi main ni yang adu apa social media ada kena mulai ni masih kami ni terjadi bahawa masih perlu sudah ada lebih asal mereka awal kasih jauh utara kasih katanya mengalami masih lebih ba tentang lebih ba saya setia masuk setia meeting ada tema mengenai lagi banyak sebenarnya mereka sudah pergi sekretari bayang pada masih kait na upagi setia masuk masih baik lebih ba yang sedia kait kasih tunggu itu matanda yang waktu jadi tidak perlu kita harus dominasi lagi. Tapi hal kita masih waktu ini social organisasi sekali ini bagi yang menggunakan kaisa jadi presiden dah hangguna asal mati kantang tulisnya koi nyawa kan kan mati panggil kan di presiden kali masih pangkul bagi presiden yang bawa langsung ada apa presiden kita mau kemana dia punya jam bahaya tak sedih sebetulnya kita di luar hidup kami. Itu namanya ansamba. Tekau sekarang himati kamu kan? Ya ada. Jadi sebagai presiden dari Pak yang berasal dari mana? Amasung lagi mana? Jauh mana? Yang perlu kami
Sida Kogi, and we cited by the Saudi Council Committee President, Yama Nasu, Kimberly Duncan, Situlu Tangarina, Ojari, Sitamileva. Beautiful. Matang setiap koi hindi na sila wala sila tung waktu tung pokok bina bagi kanya pun lobi nasi dahil sila di bawah sini mereka tinggal koi yang tinggi beberapa lagi ahad ni koi yang belum jadi wahai teman kan koi sampai setiap pokok dua na wahai itu hindi na bahan tadi dosen. Nasi ikai kulo kulo nasi kulo kulo mani ambang tensi juga itu ini sih mana nasi itu lian ini mittage jenuh Licypriya Kangujam hamda thagat mayam kau yang berujuk. Ini sih, orang lain yang kita, ini sih, ini orang bawa kalau bawa pakai. Jadi mittage itu yang mittage body, mittage mau jati kandung muda, mittage itu lan, mittage itu jati kandung muda, muda, nasi di. No ini mittage itu mana? Mali kandung itu mana topik bisa? Ini mesti yang mana? Mali cakap juga, thona mana thona sudah, makuna, anu kok thona muhatna, masang litna, jadi macam kita, nama kita view hai bisa, kayak macam itu juga, hanya terjadi, mana nasi import sudah, mahat ikai mau udah mana? Yang GMSO di Muhammad sudah baik kita tanda dia, suggestion ni mesti walau kita ada. Makanya ikutnya isi takpada, audiens berkuasa, hamba kita mesti dia orang klasik botol saya tanda lagi saya, mesti kita ada isi sakit orang, mak kita kita orang tu orang mesti dia orang mesti ada saya, mesti apa dia asal kita kan dia menjadi ini apa dia tolong tanda. Ini yang kan dia tolong tentang mesti mahal tu sakang boleh lah, mahal tu mesti kau boleh ikut mesti mahal yang kita kau ngambil mesti mahal kita ikut nanti lah, mahal kita punca, mahal mesti yang kita mesti kau orang tahu kita mahal kian tu kau kalau tu, itu kian ni, mahal kita kian, mesti motor ni tambah ramai kau boleh no, atau mahal punca kalau mesti motor pindah, betul lah ini kita mungkin nama mahal tu kian kau mesti, mahal kita mungkin tu tahu tu ini mesti jangan pinjau hari mana yang GMSO की प्रेसिडेंट को न्याय से तो एक ही कोई ना बहुत ही तरह तरह आसाम के में मीटिंग होती है याद करूँ तो कोई फंडा तो हम किसी क्या हुआ कोई हाल में जिसको यूनिटी क्लास तो होने का किसी मिलत पे भी मुझे मशीन तक मार के याद करूँ तो किसी क्या म्यूजिक दिया है का कोई मस्ती क्या होगा कोई एनवायरमेंटल करने तो कुछ पूर्ण क्या हो मसी है इसमें ये नाम अंदर का मसी मिला है इसमें या हमारे Siapa yang esoknya ada di wahai itu, kemudian bawa. Ada cantik hai adalah sunyi hai adalah kalau Licypriya Kangujam. Licypriya ni nama bahwa matanda bagi nama Manipuri Guwahati Manipuri Social Organization ki President, Vice President, Manipuri Social Organization ki President,
Takhiba, GMSO, Felicitation, announcing. Unang yung pamlaan na kurang dari. Licypriya ay support khanghoude. But ay edit ko ba kali Facebook. Facebook tagay magse ay champion at shuru media na tusin na magi everything that is share tawag. Ngasi bokta. Makhangam dalay. Marami kali share tawag. Magi ang our activities. Meeting we have said Nepal is an upward mayam tawag. Within this week, Jojo Rajkumari na martial art atau kalian tanjung itu kaya Siyempre within this week, China University nila became first professor of Chinese Marotta. Ato di singkap lah mo yun na ato haisa roy. Licypriya Malay na haika. Waheising na youngest Indian youngest climate activist. Kaya sa pagkari siya, madugani siya paling ang mga kasi market sa real estate at taas para matulog. Mga tama na suka na international level na level siya ay mamaya siya ay kanji. Licypriya movement naging nasi Rajasthan na sumi Gujarat school syllabus ka environment syllabus cumra na choose karena ako'y ipamulot sa Gujarat makin ngayon parliament mamatapang na environment issue kaya kandang national international level issue ano singhara ko Marx से कभी भी ideality कोई बेटे लिखत नतना स्वीडन की ग्रेटा थुनबर्ग को बना वो अंग्रेज को चेक है बस और ग्रेटा थुनबर्ग से चाइल्ड क्लाइमेट एक्टिविज्म है आई नो दैट अल गोर वो यूएसए की वो अनमोल इंडिया की जो सोसाइटी वो तो क्या नहीं वो अनमोल है अंगामी लेवल की Mark mengenai victim bahwa alam berteri tujuh kopi rumba mereka dimulai mereka mempunyai cinta bagi orang nairoi Guwahati dah lawadi Guwahati sendiri kalau mesti ni yang tindakan yang orang lo aku organize tahu kita bersuara berada ni tahu mana hotel ni nak tadi nang lai tahu kan ni sama sani ni mana nilai tinggal kita tahu ni adalah dong ni kita kan atau pam dari ni niam tinggal nilai aku sudah tinggal lain adalah aku ini dari waktu apa maksud mayam lagi kau jangan communication ni kita mana lagi kita ni tahu ni atau nang orang lah kira lah mama nang mayam lah pun mayam orang sudah tinggal lah bagi wah Akhirnya saya kiri kalau masih area sebenarnya di ekstrim satu bagaimana mau nang katangin na haiba bidai haiba zati se kasi mittage nang pro state ki level ki international level na hawa thwa mayam to ro hoji prithvi da khati ekoi wari se environment changes Brazil की जंगल को मकोफोगा development की नींद लाख की Amazon मिली से लोए सरनास वैसी असम दा कसर दा मकोसी ऐ मकोपुरी तबा थक प्रोजेक्ट तौरी सिंगा मिटे पुन सेजर सिटी लुक रे असम को क्या करेगी नो सगी environment change मैप climate change मैप इफेक्ट तनी nang isu nang baywa de nang par isu su tajawa aphawa am leroi maka sa tiu mating pangunang bala apa apa ai ko
ꯇꯨꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤꯒꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯝꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯎꯕꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯣꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯎꯔꯝꯃꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯪꯒꯥꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯉꯤ ꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯆꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯕꯥ ꯃꯃꯥ ꯅꯅꯥꯎ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯆꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯩꯇꯩꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯣꯠꯁꯥꯡ ꯁꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯖꯨ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯥꯔꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯒꯠ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ Really a warm welcome, Licypriya. Really, we are so proud to do. Jordan for her, really, she made us proud. Mana people will have to talk to the people who are really so proud. At the age of 13 years, you have done a great job. Really appreciate. So proud of you. And you have traveled more than 30 countries. Really, it's a big numbers. Really, I should 10 countries go away. I should know my point. But then 30 countries at the age of 30 years, it is amazing. Really, really appreciate God. So proud of you. See, Licypriya activity, Licypriya footsteps. God, people are following you. Really, we wish you all the best. Keep doing. You can do more and more and more and more. We expect more because you can do more. So that's all from my side. Really, really big congratulations. Keep doing. Yeah. ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯔꯥꯖꯀꯤꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯛꯇꯦꯇꯔꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯑꯇꯩ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯒꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯦꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯂꯝꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯏ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯂꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯪ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯎꯕꯁꯦ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯏ ꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯅ ꯇꯤꯚꯤꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯁꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯁꯦ ꯐꯩꯀꯣ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯁꯨ ꯉꯥꯡꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯎꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯊꯦꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯍꯤꯃꯥꯡ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯗꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ
이샤승시다 와가 프로그램 제도 수다 그 강도 프로페서 이 오케이 같이 가이드 개비와 ngawuri isu hainai hana na disita project maga loigana maga akopi anau bisu aina ikai pangba uchari masi Licypriya Kangujam kero heno pa mittage samaj ki Manipuri oina sanalewa ke oina nasi international level world moving chalai base masi akhoi kunai ki mittage ki demang apiki Layo Pagani Haina Aina Tokuma, mayam Khanghoude, Aduba Loidana, Masi Daisa, Ambiwa, Jasu Aina, Nuna Kurunjeri, Loidana, Akoi Guwahati Manipuri Social Organization Secretary, Yamba, University, Raskisor, Captain Joy Akoi Secretary, Kunchina Chimba, Karmasul Loida Pugiba Boyne Kakno Chari Loidana, Ashimba Akoigi, Angar Boyna, Akoigi, Samasi Weba, Manipuri Weba, India Weba, Ashimba, Pabuli was there, Taiwan Simba Mapuna, Pagari Boyson, Nadia Boyson, Man Takhiba, Magi Wakan said, Ines Kanibada, Asum Pikriwala Sina, Magi Wakanda. Kali wakan ngangai ba magi mujinda di thoklai ba wahi wata mayam se jahi umpuda angana khande da wakan ba ta lamba bangdo wahi kya man ma ba sita jawre masi lai ina bari hai lai ni loje tasena ma ga se na ri ka position aida su khanbara mama mapu manu gagi ma su environment kalaga ko ko mali Asi bayi hayro bagai asi hayro bagai mayam omkan na pulang lewo loina kai pulang lewo loina pulang. Maka dia punya orang lain ba aku bisa Licypriya Kangujam lagi aku yang tani ba hai kerja tani itu tak jatuh lagi. Jadi Licypriya lau First of all, thank you so much GMSO for inviting me here today in this program, and thank you so much for hosting me here today. It was very a warm, cordial welcome for me. So I really appreciate all the love and support from you all today, and like every time that you give me. So I really appreciate it. So I have born in Manipur, as you all know, which is a small, beautiful northeastern state of India, bordered with Myanmar, and I think I should now talk in Manipur. So Manipur de kahage yamkina phajai aduga atmosphere da ju yamkina phai ni oi aduga kahage green ju yam oi adu madi Myanmar dagi border topi adu madi lush green mountains adu alluring atmosphere dai yamkina phajana adu jile kahage haji bao diversity de phajabado carbon hotspots to ole yamkina phade adu yamkina nuaite adu kahage aite adu ju ai Bhubaneswar Odisha na sum grown up boy ek schooling maramna aduga aite Delhi da mula akanda aite sum ai Delhi la akanda Bhubaneswar Odisha da and sum chhod kya to bado leave to video kahage madi akina vulnerable to climate change na kahage yam disasters ore sum yam cyclones to bagi cyclone Delhi 2018 han ore go yakina chamna adi mathang cyclone pani ju 2019 da mula e adi si me amte yakina face to
problem de I face the Delhi. Other see now I face the river I na amare kan da I face the river see incidents nyamde. Holiba I and amare kan da. I did see na see nyamna I did kan activism when we are one. Other day I had a journey mu habira ke komya. Other day some 6 years old Oregon and in 2018 last 2018 and I had a chance of hanging. I did United Nations Disaster Conference guide at Daba. I do I tell the Ghana. I did large changing movement. Activists when I don't want any friends to oil. I don't that I get large changing movement oil again. I inspired the way with the inspirational speech now, with the Guwahati now in the inspired the way. And there's something like I think around the high, global warming, around the high. I don't know when I'm high. I don't know if I think America when I overheard it. That's what smart the way I can environmentalist or the activist, climate activist, I'm a way I smart high. I just smart my own dinner. So, how the organization among too high. Although, when it's one half of the I do not know. Other day, hello, I'm last house in India. A city United Nations Disaster Conference from Mongolia. Hello, and own organization, and I become a winner. I did it when I was inspired of them, motivated of them, and I come to it. I founder of child movement. Movement among children movement. Oh God, some people movement when I do IBI. I wish they movement that I could world leaders that we call up the way I would tie it action of the whenever action of the other when it's a high I organization that's one of high leaders, comments in that. I don't various activities that we tree plantation that we tree plantation climate strike, climate protest that we awareness to be cleanliness strikes that we South movement that some of them that we needed to smile down the eye for I movement organization participate of a mean and do smile to we at the young crowd. Found the organization child movement though and 3 months of the government the leaders that we system day change the first thing climate change law pass leaders government pass it would help us to control the carbon emission and also the greenhouse gases. Other than climate change law, they would pass second thing some climate education law. Some school curriculum and a high name second some leaders climate education maybe school education curriculum climate change climate crisis day, global warming day. Grassroots younger generation young age leaders the high science climate change the belief own grandchildren climate education third some 1 tree day plant school children of India and also of the world. India, 350 million stems, right?
ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯣꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯅꯤꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯕꯔ ꯄꯤꯕ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗꯅ ꯂꯥꯁ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯈꯕꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯕꯣꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯔꯦ ꯋꯥꯔꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯦꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤ